Shalom, menjuah-juah man banta krina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kaki ta ibas jambur seitun ta sekali endah. Salam sehat, tetap semangat kita makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi pergegeh man banta, ibas perjumpaan ta sekelenda. Ibuat ibas Matius 21 ayat 22. Baginda nina kubacakan man banta kerina. Adite kam ialau kendukap ibas di bata nari kai saja si ipindondu man bana arah pertotondu. Sehijenda pengagenta maras sekitar toto. Bujur isakan kaiman bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam dingin meriah ukur kami gejakkan pengarak-ngarak do sila pernah erleka empat kami. Sepai ibas pak senda Tuhan di bata. Ibrendu kesempatan man kami kena seitun. Maka banci kami pulung guna pemuro ate tedah kami arah katandu. Sinti nari i orati kami. Kam dage si petangkas katandoeda kuas pusu proten kami Tuhan. Maka ngasup kami ngangkaisa terlebih pe makai kenca jadi tendang kami, jadi pergegeh kami, jadi persingat kami. Maka kami banci menang ibas krina perben si reh ngerim kami wari lepas wari. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Senina rasturang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada turin nina maka lid skala pendeta ibas ingan na melayani ibas sada gereja lid ibas lingkungne sada usaha kala sedeban emkap lid je sada bar ndai ingan kala pulung ingan kala silar kini teken si mungkin pe perbahan nantah perlagu langkah na pe lapayo. Maka ibas perukuran pada tandai turah sada semangat man bana guna ngajak kerina anggota perpulungan gelah banci dage i tengah-tengah kegeluhna ia jadi skala pendoa. Ras sekaligus notoken bar ndade gelah barndai artina lanai ibuka entah pe lanai terem kala sireh kubas bare entah kelap malam maka lah mengganggu artina kini teken anggota perpulungan. Maka ibentuk pendeta nadai me sada tim doa guna nautoken guna toto man dibata maka dibata dage sirbahan maka bar enadai lanai ibu kan entah lanai beroperasi. Nginca piga-piga dekah tim doen daer toto maka ibas sadawari bar endandai kena petir maka meseng kerina ingan bar daerah sepelah tenda kerinana
Maka perubahan bagi simpu barndai, maka ibas gereja ndai lip tim doa ertoto gelah artina bar endandai lane beroperasi, maka te ia maka barne dandai banci artina meseng ai arkite-kiteken ulih toto tim doa endandade. Maka ia dukena ku pengadilan gereja endandai artina pendetana raskrina tim doa dade. Maka itangani skala jaksa me artina persoalan kalenedai ipupulung naya. Maka reh nina simpu barndai, maka bar kuenda banci kena perkas entah pe kena petir erkite-kiteken pertoton kala enda ulih pertoton kala enda nina. Tapi roh nina pendeta ndai si mewakili anggota perpulungan, ia pe artina nina memang kami ertoto nina. Tapi labo kami notoken gelah bar enda artina bagenda jadina nina. Maka reh nina hakim dai mamangkal ateku nina. Enda sekala simpu barenda ia kalak silakini teken. Tapi ia percaya karena kuasa tauto nina. Tapi depan kuenda di kasa ada pendeta. Tapi layak te karena kuasa tauto nina. Memang agak lucu sinaras turang karena kai silakoken pendeta endandai rastimna krinana. Megatikal kopeken di tengah-tengah kegeluhan manusia melalaka ertoto, tapi situhuna tauto endandai hanya terjeng biberna saja ngenca. Artina labo seh kubas pusuk pratenna si paling bagus kal. Mindo yaman di bata gelah goy pesehna saja tauto nandadai. Artina sebagai kalak sirkini teken bagaikin orang geluhna maka usru ertauto. Jadi hanya kebiasaan saja. Labo erkite-kiteken artina ia tuhu mengharapkan maka doane ikabulkan di bata. Langdai setuhuna kam ngau artina terjadi kejadian endai meseng barndai setuna pendeta ndai rasa anggota jemaat na tim doa ndai kokap meriah ukurna sebab tauto nandai engkau ijawab di bata. Berarti bar endandai lanai beroperasi di sekitar gereja Adi sinen aragen tandai jelaskan dari kata kena. Adi tekam ialau kendukap ibas di bata nari kai saja si pindondu manbana arah pertotondu. Jadi kopeken adik kita mindo mandi bata, maka sialoken kai sini surakan kita li syaratna maka te kita maka di bata pasti menjawab entah mereka sepang pula karena tahu-tahu tak maka sialoken krina kai si ipindo tandade si pindo mandi bata nina. Luar biasa sinaras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah kata enandai. Arah Matius 21 ayat 22 enandai. Jelas kal i persingeti man banta. Entah pe jadi pergegeh kang man banta. Maka kita ertoto mindo man di bata. Labo hanya artina gelah nggoy belaskan saja. Labo hanya gelah menggau.
tapi harus dagai ibas pusuh perhatian tanari te kita. Maka di bata pasti menjawab toto tae. Maka pemidon te pasti ikabulkan di bata. Tentunya lebih asasi harus dagai kita memiliki hubungan si baik ras di bata. Lah mungkin kala artina nehken pertoton man di bata adi hubunganna ras di bata labo artina mejile. Kala si jelas itandaina di bata, kala si usur berkomunikasi ras di bata, maka itehna kai sura-sura di bata ku tengah-tengah keguluhna. Sebab megati ngekita di tengah-tengah keguluhna ertoto kita, tapi ertoto guna pepuaskan kita, guna nehi sura-suranta. Padahal seteh maka kai pesi terjadi tengah-tengah keguluhna sura-sura di batas terjadi. Jadi alu bagai dage seni naras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lawo kopeken ibas ertoto enda gelah ertoto saja. Gelah gedang siban totota. Gelah artina mejile siban kalimatna. Gelah megang siban soranta. Lah, tapi lebih biasa si tentunya si paling penting kal mekap te kita. Maka kai si pindo kita pasti iaminkan, entah pasti ijawab di bata. Dan maka artinya entah sidatkan upah entah ulih tototan ndade. Kuakap rikutkan perjalanan keguluhan ta krina. Kamu senior kami seitun krinana. Kuakap ngoma usur kamar toto, ngoma usur kitar toto, mungkin labo si tadengi ertoto nandangi medem ertoto kita gelah ipemeyak di batai baswarir pagi-pagi medak kaki tar pagi-pagi ertoto kita. Tapi enda kuakap usurun secara rutinitas saja. Artinya kawali kain beri sendau Tuhan di bata, aras pemedak kain bersuara sepagi. War pepagpe bujur Tuhan di bata, engkau kapemdak lukain das bugis. Bagai-bagai artinya pertotonta, hanya artinya terjeng iblaskan saja. Megatikal lasi amini, megatikal artinya labo te kita karena ulih toto tandai. Tapi sebagai kala Kristen, sebagai kala serkini teken, ban kala sideban pe ertoto, lah siaka pas adik kita la ertoto. Padahal arhogen tandai la bagai la terjeng artina erbelas ngenca, la terjeng artina ngerana tapi lebih asase adi te kita nina. Jadi sarna te kita maka toto ibegikan di bata ras ijawab ibata. Tentunya maka banci kita te kuakap ngoma jelas seteh kai sura-sura di batai tengah-tengah keguluhenta. Bagi kata si katakan kami dai maka labo karena sura-suratas jai si pejangjang. Labo karena sura-surata jai artinya setonjolkan. Tapi karena ugakin rencana di bata di tengah-tengah keguluhenta. Jadi ulah artinya latih siaka pertoto, usur kita toto, mungkin lah bagiman obat ngencat 3 kali sadawari, bancikang lebih asase, tapi nina kala sideban laseh toto teiku di bata nina. Sebab artinya asa 11kan saja, uga maka mejilai bagi pinggir temanta, bagai siban kata-katana. Padahal di bata lah pernah nuruh kita toto alu kalimat si bertele-tele, alu kalimat si mejile. Tapi si harapkan di bata emkap
pertoton te reh ibas pusuh pratenta nari. Mamrincong kita amin nagia kita nggo setun, nggo kita mentua kam sinor kami krinana, maka toto ku ibu diken di bata, kuakap laurik sadape kita ngatakan calam rincu, tapi merincu kal kita, maka krina toto ibu diken di bata. Alu bagai dage arah kata di bata ibas Matius 21 ayat 22 ndai harus si jemak adi te kami percaya kita ialo kendru kap ibas di batanari kai saja si ipindondu manbana arah pertotondu. Jadi adi te kita adi percaya kita, maka pasti sialoken kai si totoken kita ndai. Maka mari sidarami sura-sura dibatai tengah-tengah kegulunta. Ertoto kita labo hanya artinya secara rutinitas saja sebagai kalak sirkin teken, tapi ertoto kita erkite-kiteken si gejakken di bata nginca ngasuk mereka sepang pula di tengah-tengah kegulunta. Mari si pindo gegeman di bata, gelah Roh Kudus si ngajari kita iba sertoto, maka siangkai sura-sura di bata di tengah-tengah kegelunta. Gelah krina pemidonte, si sesuai sura-sura di bata, si gejap kene, si aloken, rekite-kiteken di bata, si perkuah, si mereken perkuah hate man banta krina seitun. Gelah ibas ndalani wari-wari kegelunta, kita megegeh tetap, kita semangat tetap, kita artinya tambah warina, tambah jadi pasu-pasu manturang raseninata sideban. Haleluya, mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, ngoi persingeti kami arah katando ibas Matius 21 ayat 22 ndai. Maka adik kami toto labo kopeken asal kami belas saja, tapi lebih pesa Tuhan di bata, maka kami ngajari kami gelah ngasup kami ertoto ras mindo suwe ras sura-sura di bata, gelah krina pemidan kami, krina pertoton kami banci mempermuliakan gelar Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, ibas umur kami singgo metua, nggo cawir pe, erlajar dengar kami, uga kami harus ertoto secara konsentrasi penuh man bandu gelar idatkan kami jawaban doa kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sehijenda perjumpaan ta jumpa kaki ta ibas kesempatan sira Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan, tetap semangat makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Amin.